Hello friends, welcome back to another video. 29 say du chu hile nehin do ho chu pan ne cha khin don bud hin ten koya chu huila ya tham wa ki sei thei pon je apula kona zo na ge nehin ngai pe na channel a than lung sit and like share subscribe and bol pe di nong kain te ki par basong kamin chu la bonga hin ki pan ka video ho apula kona zo na ge nehin ngai pe hin met pe chen ki pa thu ken se na channel a than lung sit and like share subscribe and bol pe di nong kain tem ve tem Facebook a kona na ve lung sit and nehin follow di na kain tem ve direct panatin chahe a question masa pen kitiang laga ki select chu William Media kitihen bro hitia he bank langa number lui option be a new number update theina le in bol kitu te chahe ki bol thailo hena direct ki select ki bol thailo aji chu bank lang hi telo tia online na number ga khial dan thailo hena KYC form fill up na bol ngai ten cha chu na document izat ham na pi ngai na ting la bo chu ma hon a number chu ne hin khial pi diu hena chu hin adang wan chu im cha pon online na ena bank lang number ga khial chu thei poina te aban ki chu la jacob kip gen hen cha he ma hin se driving license jong hin bolo so pi hin te driving license ki bol thei nei wa chu sei banga keima bol thei chanwan chu iti sei tham online na chu hi ale learner chen bo ko bol thena aban aga heavy jab ding ita a license mo apply pa chu ken ka bol thei poina aji chu thil tam ta angai cha in nai ten question i cha cha ha ma ngai in cha chu tho chu ki hejo zai lo hin learner chen wan chu ka hin bol de hana aban chu che ki le han gazul ki gyan ama hin sei hi le pan card ale akibol thei dam te yenge pan card no online ai apply thei na pan card ne apply na dinga chu website no man website na hona lu na le amin wan chu kong ka hai mel ta na I hol lo wala ki hapon chu cha chu na lu na le form min tin form chu na fill up ten tu aadhar card banga chu form kha ve na fill up ten kha ve nen avet la na ki den cha chu akara nga la na pi cha ten la document aadhar card number ham chu ngai den na chu na pi tha den ten le chun cha chu charge 50 rupees aka de hen ten le chun na submit jo ten le thakhat no ngai poina online na ke apply al thakhat no ngai pon post office ho la na pi ham na address na chung de na chu online na pan card chu bol thei he ten le go lupo kiti hin ma hin aadhar to phone number update low ham to etih di ham in CPO please cha phone number na hial video chu phone number hial dan ki si men chu na hial jowa hele na submit jo form and na fill up to na submit jo ten la chun chu hap ta khat jo ham ten la chun avet na ding chu video next video pa jan ha video hung release pa chu ki si hin other my aadhar a huna chi ale my aadhar noile le a ho status check na man status na hona ga ki check the na chu hin next question chu ga chi ki le han thangjangam how ki tin ma hen PM Kisan asum alut lo aadhar ki ve ji hi bo lo bro ti chu ke ga bol the hi poina ka bol wan jo ka lo ho ko ma wan chu ka bol ji he dukana ma ho chu CSP ni hi ja chu ma ho dukana chu ka che ji ten ka bol ka vet the hin na ai ma chu ei ma ta in ga bol li chu tho chu I tham CSP account ki nei lo na hi lo la CSP permission ki nei lo ja chu ei ma private ta hi ki bol the lo na check dan ho wan chu ka chi ki ten le ama ho in ti check am tho chu ka hin la ka hin video ka hin sim de na ai ma ei ma ta in ki bol thei poina private ta CSP holder hi lo ale chu ka asai nom hen aban next week le han lailian have kitien phone mang ho hi iti ki holdo de ham bro ki holdo de ham min agu ho cha he video I jan ham long ki sim tan na phone mang ho nang na phone chu iti system na koi ham na setting chu iti na koi ham chi chong chu na po hen setting chu itham khana location ho ona na koya hi ale ailo le always na koya location to sharing na ball kha ai lawan cha kona cho location chu naga hol do the hin na ma share na ball lo in ko te ko ma share na ball lo ham ailo le na email chu login na ball wa le wan chu ki hol do the lo na chi hol do na dinga chu
IMEI ha ti chu nga in tin tin la police ho koma ki thopina nga ya na tin la bo chung ki hol do de he aban che ki la han heman ki ti in amain aadhar to mobile link di dan jong hin si mo aadhar to mobile link hi account ki sim ai lo le aadhar card na ki sim pe na ko na chu ki link sa ha na aji chu aadhar card na sim a chu number la hin number chu OTP hin number a chu OTP chi aten la bo chu aadhar yong chu process ung chi a bo ha na chu a ki link sa ha na to en ga link tha de ai po ga link tha de chu la number asipa chu alo iki hai min ai lo ki man sa pa number chu ga hian la dinga chu number dang ga the nai wa chu aadhar card na nang nin question banga chu la aadhar card na chu aadhar card le phone number chu ki link sa ha na chu ka se do nom he ban chu ga che ki la min thang hozem official ki ten ama hen bro online na aadhar card name change ding dan jong hin se yo change the in he wa cha he min ga change na dinga document dang yong khat nga na example la driving license hi alo pan card hi voter ID yong ngai mai nga ya hena cha khat pen nga hen chu aga support na dinga adi nam di lo ha ma a hi lo ham chu ga support na dinga nga ya na te online na tua ka se bang other my other a hulu la jan cha ho video ma sa chu ki seitan ki sei na chung don ta chu get my other na chu ga che la chu no ya chun change name date of party ho bo na am so ke na address ki sen no change na um he chu kahin het sa he kahin bol wan chu wa them khat ge jab dana aban ne cha step by step ma khung de na ban chu ga chi kit lew han next question hi kina le KTM ki gen driving license online apply thei ham hen tikin na zo a ki se tan ema kahin vel se kina henge driving license online na apona ki bol the na ema chu ka sei banga symbol ho pha cha he na la wan cha ema zo se abaya he na online na phone ko na ki bol the he chu kahin het sa he aban kina le ga chi ki le han thang boy tong thang ki ti hin main bro phone number bo wa ham or address ho jong i the ham het nom ami aadhar card phone number ga link phone number tha ga link chu ki sei na video ko na chu hin cha hin se chu address ho jong hi the am yenge address ho chu hi the na hi wa tu ai hon i website khat iman pau chu cha ko na chu hi the poina cha ko na chu address ki aki change thei point address change na ding chu la website chu aadhar kisim na mun pi mong a ko na bo chu cha chu ni kisim the online he na online na bol the he na chu ka hin het sa hen ban che ki le han thang cha hau ki man hin do ki chu hele bro mi pi lungboin na ma PM Kisan len sit number ki to ho bol di dan hin se yo view jong tam de he aji chu mi pi tam ta lungboi na le ti na bona sim da tang chu hin se cha he ka sei bonga chu PM Kisan ho hi hung hi te le PM Kisan iti sei tham sum hung ho ga check na dinga chu ema CSP holder khan hi nga na CSP holder hi nga ya iten apply ji ho CSP ho hi ji in cho hon apply ji ten le bo chun ama ho hin im jo se bol the na seeding hon cho ki ve the na wa 80 imacha CSP holder ki lo hon ki bol the po chu ka hin het sa he aban ke chu le lal boy khong sai ki tin ama in do chu hi le bro ka bank account khat hi GPay to ka link no hin hi wangin bank account kana hona phone number chu talo ka try ji le OTP phone number he ka het lo pe na chu chi ji ki bol do thei ji lo adang bol dan het lo ham nin si pi te cha he to sei banga chu aadhar card bank langa phone number ho hi change na dinga chu adang im cha upai poina KYC form fill up na bola na change ten la bo chun ki change de na ilawa online na kona ki bol thei poi tele
GPay ho chu a number lo wala GPay ki mang thei ki lo hena chu chu ama sa pena naga bolding chu hile KYC form fill up na bolding number na ki change masat pen ngai na adang im chau pai poi cha wang chu tiang ban chi ki lew hen James Lin thang ki tin na man bro kabol in aadhar download kabol go in ahin le ahung di poi ngai in jing bro na number him tho te mo please cha ga sei no he apet pe na thil na submit chu te internet lang sanga ki manga ki bola thil na submit apet pe na poi na to chu na submit jo ten la chun ama ho ka ma thong te ma hon hin khial de na chi ka a chu 1 week ho han la mai the na trong chu ka hin het sa hen ten cha he khat ingam how khong sai kitin bro this account can not longer use WhatsApp kitin ikalo wangin a hi theita po please suggest me cha he ke ga suggest nom chu hi le WhatsApp no longer naman theilo hi ta jong le cha ipin pol ham ti le WhatsApp business WhatsApp ham ga try na cha cho a hi theilo wa le ka suggest nom pen chu na phone cho WhatsApp na phone number cho WhatsApp che lo ya cho tia cho hin se hen phone number cho na ki khia le nga le na man the ke te na bai lam pen he ten le stranger kiti khanin na video sim ho hi aman tam the e pawa hitobang channel ti tawte imite din kakipa pi mo mongi pro ha pano chule gari lampang hin se mo document RC insurance etc gari document topic ho jong hin se mo tina kong kakipa in na ho nin supporting di no kahin tim bewe na tela cha hi sei banga gari lampang yo kahin bol he izan ham khat non ki sim tan aban non kin bol be da na ma ban teng le chu hin aban ga chi ki lew hen chi mama cho hin WhatsApp lang sang mama cho hin ni hin dong ke WhatsApp langa hi WhatsApp me number ho abng etih na abng ten chon thil na bol khil ji hin cha hi help hi lo support hi lo le complain ga bol the na complain na bol ang im cha ti lo wa le WhatsApp zoom mangwin lang WhatsApp zoom ma chon naman theilo wa le ki open lo wa le apa pen chu sim ni ki change wa number ni ki change wa ni ki hon the na chu ka hin ha sa atamwa len abona wan chu hin sei ta pong ti video ma sawal tan kon khan video sawal ji asu som jap min hin ti ji wen na apa in video sawal la bu in na chan chu hin tin ki pa bula kona zona ge ni hin ngai pe jen ki pa thu ken se ki pa